Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ashabal fadilah wal karamah, para alim ulama sateja, para kiai, para asatid, para sepuh sateja, tokoh masyarakat sebutan kaula hormat terjukenan beten kaula takzimi, para bapak, para rabu hadirin sateja undangan saya dari unsur famili handai tolan sarang sateja pula tetangke sesami-sami mulja sesatu jena beten kaula amul jaaki langkong dimin ngireng beten kaula sarang para panjenengan sateja sami-saminya bisa kipoci sarang sokor kehadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin atas sateja limpahan rahmah nikmat taufik hidayah sarang inayah epon Allah subhanahu wa ta'ala sekitab-tab etepa akidah kabatan kaula sarang para panjenengan sateja saengkeuna beten kaula sarang para panjenengan sateja iri beri malam ari samangken kadintong ekarsani sarang Allah takdir sarang Allah bisa akilengki bisa apangki salera sekaligus bisa bersilaturahmi tempat se insyaallah penuh kalaban mubarakah kadinto dalam rangka kikadinto sami-sami nyampeteni undangan epon sahibul bait sahibul haja taretan imam mukaffan sekeluarga sikadima maksud sarang tujuan epon beliau indalem mengatori longku beten kaula sarang para panjenengan sateja akati si ampon kaator surat undangan si pertama kikadinto dalam rangka tasyakuran ungkapan rasa syukur dari keluarga besar kadinto kehadiran epon Allah subhanahu wa ta'ala atas sateja nikmat siampun itepaaki sareng Allah dek keluarga besar kadinto khusus epon nikmat putre babini separingi asma Intan Kunniatus Salihah sekadima putre kesebut isat samengken ampun genap berusia 40 hari. Kadu kali epon sahibul bait sahibul haja nyuunna sompengan doa barakah samu ke nanda Intan Kunniatus Salihah sareng Allah subhanahu wa ta'ala itatiakina putre sesalihah setaan ibadah deka Allah cinta de Rasulullah apek teh da orang sepo dua epon ban muka-muka itatiakina putre si akuna de akema nusa sarang bangsa amin amin ya rabbal alamin. Salawat sarang salam samu ke tetap ator de keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam samu ke beten kaula sarang para panjenengan sateja wabil khusus sahibul bait sahibul haji sekeluarga terlebih khusus nanda Intan Kunniatus Salihah binti Imam Mukaffan samu ke tetep kenging syafaat epon baginda Rasul mulai dari alam dunya langkong-langkong paki i alam akhirat amin amin ya rabbal alamin. Para bapak para rabu hadirin undangan sebutan kaula amul jaaki seterus epon beten kaula atas asma epon sahibul bait sahibul haji sekeluarga ngatorakina banyak-banyak mator sakalangkong dek salernah para panjenengan sateja atas kasodian tor kahilasan epon
para pancingan sateja nyampeteni undangan peten kaula imalem ari samangken kadinto sitantonah para pancingan sateja ampun tak sokoni ating kelaki pan saponapan kewajiban itelemai pon beng sebeng lang nyelang rabu de tempat kadinto demi kaangkui nyamporna aki undangan peten kaula sekeluarga peten kaula sahibul bait sahibul haji sekeluarga tak aketui bebelisan sepatot ia toraki dak salerna para pancingan sateja sesetimpal kalaban pengorbanan dari salerna para pancingan sateja namun peten kaula sekeluarga bisa malis doa samu ke i dalem lang nyelangah tor jeung ajeunah para pancingan sateja rabu da tempat kadinto samu ke sareng Allah Subhanahu wa taala itatiakina tambenah amal ibadah sesae seikatare masarang Allah tor samu ke Allah Subhanahu wa taala aparinga bebelisan selangkong parcuke amin amin ya rabbal alamin. Dari sateja katopalan kahilafan kakorangan tor kakorang sopanan semetelah dari beten kaula sekeluarga seepangki para pancingan sateja dari sateja nah hal saya dari tempat atau dari tor ator atau lain-lain epon saingkana hal kak dinto sateja korang marcu ke aki korang sontuk de pangkalian epon para pancingan sateja beten kaula mewakili sahibul bait sahibul haji sekeluarga nyuuna pangabru pangapora sesobung batas epon para rabu hadirin undangan sebeten kaula amul jaaki setros epon beten kaula minangka pangakit acara bedi ngatorakina angkitna acara seperti ilamba akina imalem ari samaken kadinto acara pertama ki kadinto pembukaan kalaban pamaosan umil Quran suratil Fatihah sedel mahal kadinto beten kaula ngatore kangkui nyepoy dak sepon semolja akhinal kiram al ustad Kurdi salam acara sekapeng dua epon iki kadinto pamaosan solawat nabi fi mahallil qiyam sedel mahal kadinto bedi yerengi kalaban pemulukan hadra dari Jamiatul Hadrah Al-Banjari Ad-Dabub Sabab dari Tisa Ponte tor acara kadinto bedi ibung kasih kalaban pamaosan doa sedel mahal kadinto beten kaula ngatore kangkui nyepoe dak sepon semolja akhinal kiram al ustad Ahmad Subandrio para rabu hadirin undangan sebeten kaula amul jaaki sakadinto bedena angkiten acara seperti ilampa akina imalem ari samaken kadinto beten kaula minangka pengangkit acara nyuun kalaban hormat de para beliau-beliau si ampun kapupuan kaangkui nyepoy acara kadinto esona berjalan secara tertib atas giliran epon tak mabi ipandu ulang sarang beten kaula pole dek sateja si ampun kapupuan bekto kaator